Оқлар ағарса, айдын күн доқса, шавлесі нұрынен зиллетні болса, дүнияде адалет үкімдар олса, елімде бұғавны парчалар едім. Миллетке ватанны қорчала дердім. Бойле ватан үшін күрешу сөзлеріні Мемет Севдияр яза. Elbette şimdi biz ana vatanımızda yaşap, toprağımızı avaylap saqlamaq kerekmiz. Bugün Tarih İzleri programması böyle tarihi yerlerden birisi Qulan Çotay köyüne yol alacak. Köy rayonunun şimali ғарып tarafında yerleşip, Saqqa 23 kilometrni teşkil ede. Köyden keçken avtobuslar Kizlev Sadır boyunca yüreyler. 2016 senesinin kayıtlarına göre köyde 12 sokak mevcut olup, 63 gektarını teşkil ede. Ve aynı senesinin malumatlarına göre 453 koranda da 1103 insan yaşay. Çotay Qırım xanlığından berli olup, 19. asırdan 20. asırga kadar 64 insanlı Qırım tatarlarının yerleşmesi olgan. O vaxtları Kizlev vesikalarında 1806 senesi aprelinin 19'unda Çotay köyünde 19 azbarda 90 Qırım tatarları yaşağanı kaydedildi. Arbi haritada ise küçük köy olarak tek 17 azbar gösterildi. Bunun sebebi yerinin insanları Türkiye'ye icret edeler. Böyle aldan son yerlilerden tek 25% insan kala. Yıllar geçip 1927 senesi Çotay'la beraber Çfut yerleşmesi koşulup Dabrushina köyü teşkil edildi. Bu ad Çfut dramaturgunun adını taşıyor. 1939 senesinin kayıtlarına göre mında 322 insan hayat geçirgen. Şimdi köyünün en kıymetli, esli başlı insanlarından birisi Lütfiye Hanım'dır. Özü Sak kasabasının Temiş Vakıf köyünde 1929 senesi dünyaya keldi. Sürgünlükten son köyü yok etilgeni münasebetinden aynı yerge kaytıp keldi. Tülban ödetti yılga içinde. Sondan susan suyu bağlayıp, suya koyup sakka yaya varıp susan satıyorduk. 50 köpek bir topu. Satıyorduk. Bir şey yok. Kampet alacakmış. Magazinde kampet yok. Şimişka jarıp kaçıyorduk. Babam çoban edi. Babam koy karayırdı. Rahmetli Allah canı sözüme var bulmasın. Bir koy fenerleri yasa yedi. Sarı nanay bir ustalı var edi. Son bir çetti bu marlı, ırsı marlı. Ana soğuk koy feneri yasa yedi. Kesip ana balık boğaçalarına koyup rahmetli ben Hasan kartlarından beredi. Kartlarından linikalen alıp getirdi, kayıp getirdi bilmem. Şöyle çoban çiberege pişirdiler o kakızları. Yumuşak bulaydı. Anarda çoban çibereklerinden aşağısını yaşaydık. Özleri pişirdi. Üstüne yağıp koyarlar. Tavaya pişirirler. Manyakıp üstüne yağıp koyarlar. Özbek mandasında yumuşak tuturaydı. Kartananın sözlerine göre evvelleri apaylar çölde çalışıp, yaman otlarını ekinnin içinden temizlemege hizmet etkenler. Lütfiye Hanım endi 90 yaşında. Onun hatıraları bizler için sonsuzdur. En mühimi bu insanın yakınları yani kelini Elmira Hanım bakıp onun er vakit söylenip sağlığına emniyet verir. Aynı sokakta yaşayan da bir kahramanımız İbrahim Abdurrahmanov'dur. Bu insanın yüreğinde er vakit sevgi alevi içte sönmey. Yaşlığını esir alma kıyafeti, saklı tura yüreğimde bütün vakit. Gözlerimnin güzgüsüdür güler beti. Dinleysin mi yıllar tözem ona bakıp. Kavga başlagan bek yaxşı bilemen.
Ona töbeye karab adamlar listovka taşıydı. Какой самолетler bomba taşıyken bombalar düşüyatkan dedi. O bomba bir 2 metr buna iyin başına düştü. Kapı pencere bir şey kalgan yok. Hepsi darkap gitti. Ana eğer meyakatyaran düşken bolsa sıçıldı meme lap etmez ediniz. Ana şunday vaxtlar boldu canım metet. Ana bir 4 sene şöyle yaşadık. Aynı yer sözlerinin müellifi Riza Halid'dir. İbrahim ağa ise umru devamında muzikanen beraber yaşap, sürgünlükte toylarda oynaydı. O'zi 1936 senesi Yalta civarındaki Derekoy'da dunyoga keldi. Anası ise Kezlev taraflarından olup Yaltaga Aqayga chiqqan. Cenk vaqtında bu yerlerden çufutlarını başka yerge köçüreler, kalganlarını ise atalar. Köyde 43 insan vatan için kurashib, ondan 14 tanesi cebede yani frontta can bereler. Arabalar yekildiler, cenkке kalklar ketmege. Sabi subi taşlap ketip, canın kurban etmege. Sabi subi taşlap ketip, canın kurban etmege. Babacığım neçün şaytıp, bizni taşlap ketesin. Kış astında çırlı çıplak, kimge emanet etesin. Kış astında çırlı çıplak, kimge emanet etesin. Aynı vaqtda qaramanımız Margalpe, soң ise Mınız koylarına qayta. Bu koylar ise Çotaynen yakın olgan. Ben kelgende, bana şöyle geçti, 8 yaşında deportasiya buluktum. Ben 8 yaşındaydım deportasiya bolgan vaqtda. Ana şoğaca 4 seneçe şu Mınız koyunda yaşadık, ballarman ösüp. O vaqtda bunday kora moraya bir tane derek yok. Noğaylar şat yaşaydı. Canında mana Freydorf'un canında Nemse koyları bolgan, öyle Svetущий этот, oazis. Olar. No, ben ne знаю, bütün bu bizim halk onu etmegenler, o şeyi. Direkler yok edi bizde. Ana koyumuzda bir vaqtda bir aciler bir şeyler bolgan, bir 3 tane, 4 tane makatsa deregi var edi. Başka bir şey yok edi. No kıyımız bek yakşırdı. Koyun ortasına kıy. Barabanman aylandıraydı, onu at aylandıraydı. Ana at между прочим, шыққанда мен сізге көріп жүрмін, мен сол үшін көрмей келсем. Бір-екіде бочкасы бар менде, evvelden қалған ол. Biz deportatsiyaga barib dengisi, şu boşkalar sağ selamet yaşaylar bizi. 3 tane var, zörnü içine kıyamız. Ana şu nesi birisi aşağı keçe, birisi tövbe keçe. Barabanla ana o at aylandıra, o atta da уже привычный, boşka çıktı toktay, sınırına keçe. Başka boş soya aşağı keçe, bana dolu soyu tövbege keçe. İbrahim Kartbaba ise şimdi Kırım'da en balaban koylarını östüre. Azbarı ayvan ve yeşilliklerle toludur. Evvel zamanları bu yerlerde koy halkı nasıl yaşaganını bala olsa da yaxşı bile. Sabah basa erkim çıgaralar al koylarını. Koylarını çıgaralar, o hepsi koşulup geçerler şölge. Abed vaktinde gelirler, ana şu kıyıdan bir bizim aklımız yetmiyor, bir balaban boşkağa şan şu tara takaya сделано, наверное, bir 50 tonna var su içinde. Şu boş, ağaç boşka. Uzun aşlağı var edi. Ana şunun adı tavınşağı var, şunu aşıp, ana koylar, mallar hepsi içeri вдоволь, сколько хотят. No su bek yakşadı şu koyumuzun suyu. No kopkandan barıp gelediler adamlar. Öyle bir 50-60 metre bir evin iyincanda bir talayın sakası bola. Saka degen şeyde demirden arabaşkasın boşka bolamaydı. Jıyık onu at seyrik. Atmana baralar, sağlar, bir yakın
сол жетіші оларға. Шымышқа бек ақшы болады. Ну, ол вақытта все старомодный, например, жауын жауса, бекемадишный жауын жауса, ол шақын шығарып сала, ана бір какой-то нето примета ром. Жауын тоқтай. Вот, шондай нелер жауынар көп болайды, егінлер көп болайды. Ватандашымыздың қиметлі арзусы амелге ашты. Якын вақтларда өзі бекенген мотоциклны алып, Исмаил бейге қатнай. Оның сөзлеріне көре, бұл Добрушина көйінде қартлар аз олғаны себебінден жаны сықылып yolға чыға екен. Евелден кезлев yolларыны кенеде ұнытмай. Бала болсам да ялтаман бұл көп жүрген мен еді пароходта. Екі дане пароход бар еді. Бірсін аты Грузия, бірсін аты Крым. Вот. Бұл бір 100 метр қадар бұл неге кемеді пароход. Бұл причалға. Ұзақта қаладырғайды. Ол елден сын ана лодкалар ташыйлар қалқын. Ана лодкалар ташыйлар. Ну, условия нетті, значит, это. Ана шонда айған ташып, қалқларын етіп, кетедік Ялтаға. Ол Ялта, ну, бір талай қалқлар тауға кете, бір шап кете, ол сельский шілерді ететіледі. Ол қалқларын башы айланы бойынша, ну, пьяней шадим сон. Еркім это не может, это качает жон это. Ана шон, ну, шо, неме яшадық, не қадар болса да, депортациядан бұрын. 1965 сенесі январының бірінде бұл ерлер Кезлев районындан сақ сынырларына кіре. Сүргінліктен соң Чутай Яковлева адына деңіштіріліп, 1968 сенесі Добрушина адыны ташый. Шымды есе көйге ватандашларымыз қайтып, шеңлікте яшайлар. Мерkezде мектеп чалыша. Анда ана тілі дерслеріміз берілі. Оның қаршысындаки клубта есе ер вақыт тедбірлер кечіріліп, көй халқы топлана. Клубның арқасында балалар үшін спортзал да чалыша. Бұл ерде яшларымыз сағлам тарзда аят кечіріп, күрештен ғайры дигер спорт чешітлерінен де оғыраша алар. Я приехал в этот колхоз, это был колхоз 20-го партсъезда, в 89 году, 1 декабря. И сразу же, как говорится, договорился, меня приняли на работу с этого же числа, даже без прописки, без ничего. Вот. Спорта здесь не было, здесь нужен был спортинструктор. Вот. Немножко было, конечно, грязно в этом спортзале, но не до такой степени, как сейчас. Председатель колхоза сказал, говорит, увидев мое отношение, сказал, я после Нового года проведу елку, сделаю ремонт, все будет великолепно. Он как сказал, так и сделал. Вот. Это был Грищук Владимир Александрович, он ныне покойный, его нету. Вот. Хороший человек был. Все делал для того, чтобы для поднятия спорта здесь. Здесь и было все буквально. И тренажерный зал был, и вот борцовский зал здесь, дети занимались. Вот. Потом так получилось, жизнь сложилась, что мне пришлось уехать из этой деревни. В 2000 году похоронил жену, и больше я уже не смог здесь находиться. Уехал, значит, работал в других местах. И в 2016 году вернулся сюда снова. Решил поднимать. Пришли ко мне, привели дети, те, которые детьми у меня тренировались. Своих детей привели, знают. Вот. Сейчас есть очень много призеров, чемпионов, различных соревнований по Крыму, как по самбо, так и по дзюдо. Я 3 года здесь уже занимаюсь, вот будет, в августе будет 3 года. Я все эти годы хожу в райгосадминистрацию по всем этим самым, чтобы здесь сделать капитальный ремонт, который нужен не только вот для этого зала, он и для клуба нужен. И вот сейчас проводится там фестиваль, музыкальный, творческий фестиваль. Дети занимаются, они хотят заниматься, но условия у них, конечно, никакие. Нету отопления ни в этом зале, ни в клубе. В зимнее время мы это все сворачиваем и уходим в подвал школы. Там мы занимаемся, там тепло, проходит отопление, поэтому в маленьком помещении мы продолжаем дальше занятия.
Elbette bu insanlar yardım қолыны uzatқан kişilerini bekleyler. Bu yerde ise 40'a yakın talebe tahsil ala. Binada rahatlanıp odası, yuvunup odaları ve gerekli yerler ağır alda buluna. Elbette hepsine para gerek. Koyga birinci kelgen insanlar ise aynı dakikalarını hatırlap, düşüncelerge dalalar. 89 yılda geldik mында yaşamaya. Ну, вақытта, конечно, да даже, наверное, чем сейчас лучше было. Колхоз çalışa еді, bütün şeyler var еді, бақша var еді, çok şeyler var еді. Hepsi yok olup кетті onu со временем. А şimdi вот такое, bir şey yok. Ferma yok, bağlar yok, bir şey yok, yollar yok, bir şey yok. Yo, men aldım Yufaçık Evçik, Bek Yufaçık Evçik еді мен onu alғанда. Вот, o vakti председатель маған yardım etti, bunda yani mektep kurulaydı. Вот, o yani mektepte naslom үйler var еді. Bir үйді маған verdi, naslom. Вот, ben onu разбирать etip материалын aldım. Асчық пристроить еттім, aranlar пристроить еттім, sonda пристроить еттім. Татарлардың анекдоты var da, bir vakit строишь. Her bir şeyini построить etken son parlaylar ya опять строить. Акай баш olsa, апакай янбаш ola degenleri gibi Musa Bey'nin ilhamı ve tayançı umur yoldaşı Elvira Hanım'dır. Uzbekistan'dan Musama Akaya çıkkanda bir-екі дани теплица құрдық анда. Помидор, хияр, Қазақстанға алып кетедік. Мында келдік, маға иш жоқ. Үш баланан не иш yapacağım? O фермада, яз күн, саба, ақшам фермада. Bir şey yapmak керек. Musa, давай бір-екі теплицачық қояйық. Айды қойдық. Bir айванчықларымыз бір-екі дане бар еді. Онан çok хорандан бақ болмасын, если подспорье не будет. А в Лежнете bir daneden 9 tane oldu. 9 tane oldu, iş çıktı. Şu arada Украина вақытында за палочку работали. Надо было работать на себя. А в Лежне тұрып, Украинадағы çok сумкаларынан алып кетедік. Петрушка, укроп, а в Лежнеде балаларын оқыттық, тойларын яптық. А в Лежне oldu бізде, bu Лежне зенат дейм енді. Зенат, это тоже профессия какая-то. Вот ау Лежне ишлеп çalışып oldu işte bu. Bir vaqtlari қиынжа еді. Керчек айтайым, сатып алайдық суны, коммерческая цена была. Если тонна воды стоила 6 гривен, я ее брала за 36 гривен. О Лежне керек, хиярға, помидорға керек еді. Но сопутствующее мы всегда делали на то, что это не должно пропасть. Біз уже бояшқа келдік, шынчық, что надо уменьшать, уже балларымыз осты, торынларымыз бар, огретмеге есть кому что. О Лежнеде мына 8 теплица çalışмай, но 2 danesi çalışа. Evvelleri işlеген akaylarını kolxoz tez işke alған. Ev kadınlarının ise bir yağa çıkmağa imkanları olmаған. В 1987 году я приехала сюда с годовалым ребенком. Сказали поменять климат. Я приехала, хотела купить здесь дом. Пошла к председателю, он мне сказал, вы можете купить, но мы вас не можем прописать. У нас есть негласный запрет. Вот. Потом я отсюда, приезжала сюда я часто, потому что у меня здесь сестра жила. У нас такая многонациональная семья. У меня мама немка, а папа крымский татарин. У нас 7 детей. Мой папа похоронен сейчас здесь. Он участник войны. Он воевал. Когда в 1944 году отсюда выслали татар, мой папа воевал. И под Польшу его вернули. Комиссовали, и сразу не сюда, а сразу в Узбекистан. В Узбекистан, вот он умер уже здесь в 1996 году. Он имеет и даже медаль за отвагу. В 1989 году мне позвонили и сказали, что можете приехать. Но в тот момент как раз у меня умерла свекровь там. Мы пока похоронили свекровь, я приехала, заплатила за дом в этом колхозе. И потом я должна была приехать летом. Летом приехал мой муж с сыном, со старшим. И очень тянулось, очень долго. Нам не давали дом. За тот дом, за который я заплатила, его не освобождали. И они, в общем, я 3 года ждала, 2 года. Потом я приехала с детьми. Нас еще 5 лет не прописывали.
в 95-м. Ну, в общем, мы очень мучились. Нас не прописывали, я не могла получить гражданство, я не получала никаких пособий на 3 детей. Потому что вот не прописывали, и все. Муж прописан был, а вот я очень долго добивалась вот этого гражданства, пока я прописалась. Сейчас вот я очень рада, что у нас очень много сейчас детишек. Действительно, вот рождаемость хорошая. Ну, бедные мамы не могут работать, потому что некуда деть детей. Вот, ну, некуда. Вот работает сейчас садик, 3 часа в день. Ну, что это? И поэтому вот просто жалко молодежь, что вот они сейчас вот не могут работать, если по 2, по 3 детей. Я рада тому, что дети рождаются, но единственная вот эта проблема, что вот садик не могут запустить. 90-нчы сенелері bu yerде мектеп құрылып, колбас заводы ішке түсірілген. Енді ise халq тек бостанларда çalışалар. Көй халқының топланған ерлерінден бірісі bu cami binasıdır. Көйнің соңында Аллах evі ерлеші. Bu taraflarga келсеңіз, cami olğanını аңламассыңыз. Чөнки шарындан адди ev olarak көріне. İmamlıq vazifesini ise Рустем аға алып бара. Bu evvelgi stroy dvorun kontorası edi. Aslında onu vaqt ketkete o'zimizda jami yo'qdir, boshqalarda jami bor deb, mana shu jamining ortidan qarqlar jo'g'irdilar. Mana bu zdaniyani berdilar bizga. И то onu berdilar в бессрочную аренду degan şey berildi. O da o'zimizning ustimizga da kechirilgani yo'qdir. Da butun nemeler dokumentatsiya yapılmak gerek. Shunda selsavjetdan laf etganda bu selsavjetning balansında. Onun balansında bo'lganin o надо делать форму собственности. Böyle alını korup insanlar öz taraflarından abadanlaştırу işlerini başladılar. Növbette azbarını temizlep birinci kolaylıklarını yarattılar. Bunda hiç olmaganda addi işler yapılması için bizlerge misal için svet yetişmeyi. Svet gerek. Su meselesine selsavjet yardım edeceğini hazırlıkını aytты bizge. Selsavjet aytты, suun bizler tartib olarak dedi. Su bizдің қолымыздан келер sizge yardım etmeye dedi. Ama svetin meselesine kelgende dedi, biz onday bizde çaremiz, küçümüz yoktur eşliğinde. O proyektinin smetinin dokumentasyasını yapmak gerek gayrı svetin çekmek gerek. O balaban nakçılar, paralar. Ama endi bekim muftiyattan bir şeyler ya da bir sponsor olur mu? Şu iş olmaganda svetin proyektin bizge svetin çekilse son bayağı kolaylı bolar edi. Bizler misal üçün svet bolgan bolsa ayda gaz olmasa da mana mında koyar edik neme теплый пол электрическийден. Çötçükten neme tölenер edi. Договор nemesinden. Elbette köy halkı bu bina için pek minnetdarlar. Gelecekte bu yerlerde iftarlarını geçirmege aşhane de yapmaga isteyler. Abdesthane için bina ve odalar var. Ama içki şaraitlerini güzelleştirip su geçirmek gerek. En güzel cami elbette insanlar olgan camidir. Bu yerde dualar okulup insanlar katnamaga başlayacaklar. Çok ağlarda bayram namazlarına adamlar gelir. Bunday namazlarga insanlar daha katlanmaga yok da başlamadılar katlanmaga. Pek nemes sirek. Kartların mında kemikin ayakları alıp, özünüz gördünüz bu koyun bir çetindemiz. İnsanların kartlarımızın ayakları avuçta. Yaş nesil, olar hepsi işte emde çalışalar şehirde. Cuma günlerde olarda boş, olar işte bollar. Mana şimdi bizler kararga çıkardık öz nememizin din cemiyetinden bazar günü. Şimdi endi neme ilanda yazgan edik. Обучение основам ислама. Религиозный, анда hepsi abdest, namazı, Kur'an'dan okumak, sureler öğrenmek, namaz kılmak, onların hepsini mana endi başlayacakmız. Köy imamı ise dualarımızны, dini tedbirlerimizni o'tkirgan inson sayla.
Көй есе тынчлыкта өзүнө көре аят кечире. Эң муйымы биздин келечегimiz бу ерлерде өсүп, картларымыздан doğru саглам тербияны алып, биринчи адымларны япалар. Көй имамы есе оларга тек баш олуп келе. Тілектерім халқымызға, тілеклерімден о бірліклік болмақ, Құран етрафында сарылмақ, ешбір фирқаға бөлмемезлік, бір-бірімізбен тартышмайық, фирқалар бір-бірінен тартышмайық. Енді егер там çok қалаларда адамлар топланған yerде бір-біріне біреуін құсырлығын көтермек үшін, қатты біреуін түзетмек үшін doğru laf айтады ребет. Ama o cemaatin içinde айтылған laf o ақаретленгендей болып көріне айтылған адамға. Шоның үшін айтылacak сөздер болса, айыры о адамға четке алып, пейғамберіміздің примері бар. Ешбір вақыт адамын ортаға шығарып, құсырлықтарын айтмаған, ашаламаған. О адамның құсырлығын көріп те, адамдар дарқағаннан соң қалдырайды о адамын, о адамға яқшы етіп айтып аңлатайды, насыл яңшылық yapқан şeylerin айыры. О вақытта адам қабыл етеді. Егерде бу тарафларга жолуңуз түшсе, көйге кірмеге унутмаңыз. Чүнки мында яшаганларның юреклері гүл кыбы ачылып, ішсевер инсанлары сізні дайвет ете. Табиаты есе чөл юрегі олып, көңліңізге есе тек ең қоқылы чечеклерінің іслеріні бережек. Талпынып қалды жүрек жанығың асретіңмен. Жарлы болып қиналдық, айрылдық атешіңмен. Шобыр тын чөллеріңні боран болып жықайым. Авдарайым тавларны дертіңмен, қасветіңмен. Қан қайнай тамыр шышы, жолымдан қайтмам қырымым. Керчекте баш қоярман, бөтен сөз айтмам қырымым. Мемет Ниази.